Thula makubese bandleni. Thula sizwe sikaNkulunkulu. Ngiyabonga nami uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Silondolozile wasihlenga ezindleleni. Sicela ukubonga indlela. Nokuthwala ngesandla sakhe. Ukuholwa ngendlela yakhe. Kanye nokuhamba nomzali. uNkulunkulu wasivikela. Wasilondoloza. Sicela sibonge Khotso ebelilo nabathwali. Thula makube nawe. Okokuqala nami ngizobonga umbolo wabazali. Ukuthi ngingaphakama ngingumntwanyana omncane ukuzobongisa abafowethu kulo msebenzi ongaka emkhosini ongaka esibizelwe kuwo ukuthi namhlanje sizodibanela kule ndawo ukuthula makube nawo lapho bezovula khona umkhumbi kaNowa ukuthi noma kufika ivungu kufika kugcwala imifula ukuthula makube abantwana bavumayo ukuthi uJesu bathole indawo yokubalekela bathula makube nawo sizwe senkosi bazikhulumile izindaba abadlule kuzo ubunzima bonke abadlule sikuzwile bonke namhlanje encwadini kaDavida incwadi eqhawe indoda edlule kuzo zonke ufundwa lencwadi namhlanje usuzobonga ukuthi ekuhluphekeni konke hlalile ngabekezela endlini akuzange ngadikila zange wayeka kwase kwafika lesi sikhathi sokuthi namhlanje ukwazi ukuthi uzobonga ukuthula makube nawo thula sizwe sikaNkulunkulu Davide bekuyindoda ekwazile ukuhlala yabekezela zafika zadlula zonke azikho ezingamnethanga yaqala indaba yemndenini abakubo kanye bengamfuni bemphika bethi noma kuyafika sizokhethwa inkosi emzini kaJese bathi hayi myeke loyo usana nenkomo usana nezimvu uhlala la ehlane uthula makube nawo thula sizwe senkosi ngoba babeyibona kuyibona ababesondela kuba kwabo kuyibona ababekwazi kwangcono abakufuna ukwenzeka thula makube nawo thula sizwe senkosi indoda eyathi noma isikhethiwe yagcotshwa umprofita ukuthi izobusa kodwa izange yahlala esihlalweni thula makube nawo yagijima yahlala ihlane yajahwa inhlupheko yalala emahlane kodwa ibe siyinkosi sigcotshiwe thula makube nawo thula sizwe senkosi kwathi noma kufika isikhathi yavukela indodana yakhe yayimbona ingenalo iqiniso ingabenzanga ukulungiswa uma ngabe kuxabana indodana nosisi omunye limaza omunye enza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu thula makube nawo thula sizwe sikaNkulunkulu kodwa uDavida akazange wayeka indoda yamhlala yamthemba uNkulunkulu ngoba ekugcotshweni wayo washo uNkulunkulu wathi hamba Samuel uye emzini kaJese ngithole indoda elandela inhliziyo yakhe ekubini nasebuhleni bafowethu nodadewethu hlalani kuThixo thula makube nawo babusikhakhana nomama ukungena ezicathulweni zabazali indaba wayeshuma amabhishopi singabantwana sebancane uma ngabe kungide emlazi babudlamini nomama athi nzima indaba yokungena ezicathulweni angi-understand nami ngithi uma ukhuluma ngabo namhlanje ngingomunye wabo wokuthi kunzima ukungena esicathulweni sika-size 10 ukugqoka u-size 6 thula makube nawo uba noma uthi uyaqhaqhazisa akulingani akuze uyohlezi ufaniswa thula makube nawo uthi noma uthi uyanyathela uthi hayi umama wakanyatheli kanje ayakwazi-ke thina lokhu ubaba nyatheli kanje thula makube nawo eqhaqhazisani bantu bakaNkulunkulu beyuhudule noma kunjalo noma zinxeka noma nibona ukuthi akusanele uniqhaqhazisile kodwa uNkulunkulu uyabona wayethuma amabhishophu izulu liyabhala akukho engingakubhala
thula makube nawe thula sizwe senkosi singabantwana sibancane kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi sinala simemeza khona esithi uma singazi bagcwala abantu uthi ngizokhuluma ngithini yini engizoyisho kubona ngoba ngazilula thula makube nawe kodwa ngoba bona basuke behlala ethembeni nomuntu usuke usugcobile ngoba yena ungagcobanga khona bazogijimela khona thula makube nawe bese impumphuthe ziyahola thina noma seyimpumputhe singaboni noma singaboni singenawo umoya kodwa khona la sidonsa khona ikhona inombolo esiyibizayo bese siyazi ukuthi izinto zekwenzeka bazophendulela abantwana bakaNkulunkulu bazokwazi ukusetshenziswa khotho impilo thula sizwe sikaNkosi Davida ure ijabalinqabaya bakhe uri lijonelele yikalela uJehova lelile ukuthi sijabule sithokoze ngayo hlahlemelisa Jehova ngiyamncenga hlahlemelisa Jehova ngiyamthanda ukuthula makube nawe iyakhala indoda noma simbonga uNkulunkulu kodwa samncenga uThixo isamncenga lokho thula makube nawe thula sizwe senkosi uma ngabe khuluma ngelitshe laqaba ngabakhi prophet sasikhuluma ngoJesu Kristu ukuthula makube nawe uthi uJesu encwadini kaMateyu uthi khona indoda eyathi mangabe ifika yathi ngizawuthumela yaqala kwathunyelwa abantu balimi bayo abantu bayilimaza kwathunyelwa indodana yayo mase kuthunyelwa indodana wathi mase ngithumele kwami bazomsaba bangamenzi lutho kodwa naye bamthatha bambulala thula makube nawe mase sebemmangalela uJesu uthi animangali yini ngobuya Davida kumahubo uthi itsha balinqabayo abakhe liyona laphenduka inhloko yekho uthi ngize lana nami ngiphikiwe emzini wakithi lapho engiya khona eNazaretha kwathiwa ngazi lutho ngoba ngangikhanda amaplanga indodana kaJosefa kodwa umprofita wayefika ezweni lakubo uyaphikwa thula makube nawe uthi mayihamba ezindawo ile bazobona khona imisebenzi zofakaza indaba zikaJesu sithi uJesu inkosi kule ncwadi kaHubo 1:18 bakhulunywa ngethela qhatshwa ngabantu ukuthi namanje basalinqaba basaliphika abanye kodwa thina siyavuma sithi uJesu inkosi sihlangene lana ngegama likaJesu thula makube nawe thula sizwe sikaNkosi angizuya kade endabeni nami ngiyabonga ithuba soneza baba nami nisebenzeni wesiphambano uNkulunkulu asikhumbule asihamukele eksindeni kwasi isiphambano sicela ukubheka kuJesu uyena ozoba ummeli wethu ngicela umthandazo